gihe c'umunota umwe gusa impinja 250 ziba zirangije kuvuka, 15 bakavukana uburwayi butandukanye n'ubumuga, abantu barenga 107 babarangije kwitaba Imana, ariko uko baravutse uri muzima kugeza magingo aya. Mu gihe c'umunota umwe gusa imitingito 5 birangije gukubita hirya no hino, inkuba 360 ziba zirangije gukubita mu gihe c'umunota umwe. Indege ziri hagati y'ibihumbi 8 na 10 ziba ziri mu kirere, bisobanura ngo abantu barenga miliyoni baba bari mu kirere mu gihe c'umunota umwe, ariko muri abo bose Imana ikaba yarakwinze ubwo wakoraga ingendo. Mu gihe c'umunota umwe gusa umutima wawe umaze gutera inshuro ziri hagati ya 60 n'ijana, amaraso yawe abamaze kuzenguruka systeme y'imitsi yawe inshuro zirenga 3. Dusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo nibutse badukurikiye ko ibi turangije kuvuga ni ibintu biba mu gihe c'umunota umwe, nkuko tubikesha abahanga muri siyanse ku byegeranyo bagiye bakora bitandukanye. Ni byinshi ntabwo twabivuze kubirambuye. Rero ndagira ngo utekereze ugende kuri ibi abahanga muri siyanse batubwira biba mu gihe c'umunota umwe, utekereze ibintu biba mu gihe c'umwaka, wongere utekereze ku bintu byabaye kuva uvutse kugeza uyu munsi. Uraza gusanga ari ngombwa gushima Imana buri munota. Murakoze. Akaba yari umunyamakuru wa Ilham Kabo. Shikamiza mu maboko yawe.